nagiye pe itambitse ni amakuru agezweho ku Bugingo bw'Ijuru TV mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga ahazwi nko mu Rwinzovu hagaragaye Bikira Mariya abandi ngo ni Yesu Nyirimpuhwe. Ubu turi kuvugana nk'uko twabibabwiye muri video yabanje, hari kuberaho misa, abantu ibarenga 3,000 barahari, abantu ni benshi cyane, cyane nk'uko uri kubibona kuri video yawe ndetse n'amashusho agaragara. Ubundi uwo Yesu Nyirimpuhwe ari kugaragara ahagana ngo mu murima hafi y'igiti cy'ipoto. Abana biga aho ngaho ku mugoroba nibo basenze, abana biga aho ngaho ku kigo cyitwa GS Rwinzovu nibo basenze, barahishurirwa ko hafi aho ngaho hari Yesu Nyirimpuhwe. Akarere ka Musanze ndetse n'izindi nzego z'umutekano ziri aho ngaho ziri kureba ibiri kuhabera. Abantu ni benshi guturuka mu gitondo kugeza ubu ngubu baraciyongera. Diocese ya Gatolike Busogo ubu ngubu iri kuhakorera misa aho ngaho. Amadini n'amatorero nabo bari aho ngaho. Inzego z'umutekano bari gucunga abaturage ndetse n'ibiri kuhabera kugira ngo habe umutekano. Abantu ni benshi nk'uko uri kubibona kuri video yawe. Yagaragaye mu masaha ya kumugoroba ariko ubu ngubu nibyo bari kubibona. Abantu ni benshi, nawe niwitegereza urasanga ari byo. Ibi byabereye mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga ahazwi nko mu Rwinzovu. Aho hantu mu Rwinzovu ni hafi y'ishamba ry'ibirunga. Kuva aho ngaho kuhagera ku ishamba aho ishamba ritangiriye ni iminota 30 zonyine. Urukumva ko ari ku ishamba. Kuva aho ngaho byabereye kugira ngo ugere kuri Diocese ya Busogo ahazwi nko mu Byangabo nabyo ni isaha uri kumanuka. Aho ni mu misozi miremire ahazwi nko mu Rwinzovu. Reka dukomeze gushaka amakuru, ibindi biraba turaza kubibabwira ku Bugingo bw'Ijuru TV. Basha gukurikira Ubugingo bw'Ijuru TV ubashe kumenya ibiri kubera mu Rwinzovu mu karere ka Musanze. Ni benshi cyane kabisa. Twa Rwinzovu yuzuye. Turatabiranye. Abapolisi baje bajyana ngo ni perezida uraza ndakaburi. Amapanda gare nyobozi zose akarere bateranye. Wakanda. nagiye pe itambitse nagiye pe itambitse